Mai ka huay na tawag khaliw maling mai YouTube channel bitin ray na itla may tunriw dari. Asay February tarik juit na kanay kumsing na juit na pungo. The gun female Tamanglong local newspaper King in Sam the call. Infal February tarik juit na kat. Central Security Forces Ray Counter-Insurgency Operation Tatkaina, Kakching District Kaukan Tamrut na paday ta nim kan may kau, Mayra Paibis Ray Protest Tatkaina, Kaniw goy ta inpatit kang demand su kan thay. Lumnuk may jam thaylay na kan tamrut na paday nim kan may kau tay, Arambay Tangle member juit na jaruk, Kani insam na ganru kasaw kani tuna sa kani. Operation Tatkay kan may tay Governor Ajay Kumar Valarui, Bansin asud kan may kweta, Zang sanay lungkaw surrender sudat kang appeal su kan may tangruye. Security Force rong Operation tay, Zanzao, Panung, Jingfai Kakching District Khau Tatkay kan chongi, Mi khau tay Assam Rifle Ri Arambay Tangle member juit na jaruk, Kani insam na ru, tanim kan chongi, Nim kan may insam na nun ding khau tay, Class 10 Katni 11 trong exam thaba may nun ni, Kazawi tuna sa kani. Mi lungkaw may rapay bis nun rui, Zang ting na protestan na tatkay kani. Protest tatkay kan may tang tay insam na nun tatu, Impat laudat kani tiki Arambay Tangle trong member nun tatu. Parliamentary custody kau. Lau kani tuna sa kani. Mi da kau truck Tsingpai Kangpokpi District, Lamsang Police Station, Infal West kau, Village Volunteers Tachat Dani, February tarik juit na kanay Friday kau Security Forces rit ni muay kani. Gumna mi tuang cham hibang may lungkaw ngan tu, Kaniw goy ta police kau insilaw magnabam dihi tuna sa kani. Kakching katni lamsang area kau man sainim kay kan may rui, may rapay bis nun rui, Impat laudat kang demand suna protest at kay kani. Protest at kay kan may kau tay, Dukan, Langguat may nun rui inbang kay kani. Infal February tarik juit na kad. May pui nun tuang puam root na kanay rekariw may puam rui. Manipur ka village defender nun ta security forces rit ni may intaak kang sana. Operation hay intaak magit hay may pui nun rui. Tat may protest hay tat kay piniti kum na mi kaw rui. Katuang may patong nayit hay government rekarit lani na tuna sa kani. May pui nun tay rui. Manipur tong ram ti hay ngaglaw kang tan sentao puni day tuna sa kani. May pui nun tay rui mi tong declaration tay All Manipur Women Development Samaj or Nupi Samaj Office kau press conference bamna sa indaw kan chongi. May pui nun tay rui Security Forces nun rui Village Volunteers nun ta nimbam may kau hay. Pianmak may indaw na Kaniw goy tay Manipur tong Ramdui ta nga kang tatpatbam chongi tuna sa kani. Intay may pui nun thaylay na may tari katum kau tay rui Cookie Militants rui. Nam azu ta attacks na kuang kan chongi. Cookie may nun rui. Kaniw tuang ram ta la kang khatni dilong may nun ta attacks na kuang kan may rui. Nam may nun rui kaniw ram ta nga kang tipat kay kan chongi tuna sa kani. Mi da kau government rui village defenders nun hay lo tuan na tan su may nun day kum na kaniw tuang. Bansin nun tay surrender su kang appeal su kan chongi. Kum na may pui nun tay rui government tuang tan tay. Gay magi tuna pianmak may indaw kani. Cookie militants rui intaak mag na kaniw ta attacks su ba may lungkaw akup na bansin nun tay surrender suni na chu tuna may pui nun tay rui sa kani. Cookie may nun rui attack subang may government rui. Kaniw kang security dilaw ngam makaw rui. Padbam chongi kum na kaniw ta ngaglaw may pan kang kakandi ta ngagbam may nun ta tui padbam may tuna sa kani. Security force nun rui Manipur kau latlu padbam may bang biti hay sausilaw kang ning magna. Village volunteers nun ta operation tatkay na nimbam may tuna pianmak may indaw kani. Kum na may pui nun tay Manipur tong latlu hay pari ra lana chuzak may pungguang dat kang sangway kani. Kohima February tarik juit na kat. Ministry of Home Affairs tong officials kani National Socialist Council of Nagaland Isaac Muiva tong top leaders nun February tarik juit na kat nung Dimapur kau meeting tatkay kan may kau Government of India le Naga group re asat ma kau tok tatkay dat kang lading lalaw kan thi tuna Nagaland government officials re tithay kan thi. Nagaland government officials thaylay na MHA advisor Northeast AK Mishra Roy February tarik juit na kat nung NSCNIM General Secretary, Khatni Chief Negotiator, Twingalang Muivale, meeting na Naga political issue azu lam kau kapian kariu kani, meeting kau tay NSCNIM chong senior leader kanay ni kasawi tuna sa kani, meeting kau tay site kanay rizay milung kau kaganting sang na pending subamay.
Naga political issue lamka formal talk sai tat kai tet khang ding laukani MHA advisor AK Mishra re Thursday nung Nagaland gongkan mekhau Naga national political groups jong working committee le Dimapur khau meeting kariu kani NNPGs kani Naga groups chanai re kariu mai phom re center le talks tat kaina agreed possession kum singnai na root na chanai khote sign sukan jonge government of India le NSCNIM jong formal meeting tai in thai kum October khautai in kham mai suna tat kai laukan jongi India mai ri Naga mai history ta chakhwang sulawi thai Naga mai ri India tong history ta sarugru inbu na chakhwang sulau puni tuna NSCNIM re sailun sakan jongi NSCNIM jong ri kai na churuk raising day ngai NSCNIM headquarters Hebron khau tat kai kan mai khau Vice Chairman Tongmet Wangnauri Indian government Roy Naga mitong historic occasion kanai khau Naga mitong rights ta chakhwang sulau ba mi tuna sakan tongi India mai Roy Naga mita official sana recognize sulau kan mai dai Naga mitong history ha unique suwei tuna July turik ru na khat kum singnai ne kanai Amsterdam meeting khau sakan tongi kumna mitang ta framework agreement August tarik kathum kum singnai na ru na pungu New Delhi khau sign sukan tongi historic agreement tai Prime Minister Narendra Modi ka saw na sign sukan tongi mi nung tai India tuang top level ministers mi kan khau Home Minister Bhungba Mai Rajnath Singh National Security Advisor Ajit Doyal Chief of Army Staff Kanibai me dignitaries tai mainun kasaw kan tongi Union Government re NSCNIM le political negotiation tat kai ka hau kan mai tai ceasefire agreement sign sukan mai kum chingkhat phai skill rik skill na chanai tang te ri kum na mi tang te ri framework agreement tai kum singnai na ru na pung khau sign sudat kan tongi tiki Indian government re negotiation tai parallel suna NNPG stani kum singnai na root na chanai khotai tat kai tat kan tongi kum na mi tang tai agreed possession November kum singnai na root na chanai khotai sign sukan tongi mi da khau NSCNIM re separate flag kani constitution ta demand sumai kalai magna gong kan tongi inbu na NSCNIM re Naga mai luk mai North Eastern State Arunachal Pradesh Assam Manipur Nagaland kani Myanmar hai akhatna suna sai ka riu lau khang nai gong kan tongi Infal February tarik chuina khat Tangkhul Naga Jingso Longfang TNL Chat Khani Rikchuruk Ngachuruk Revenue Village Kamjong District Rilangna Indo Myanmar border khau fencing tat kai ba mai khani Central Government re free movement regime lagan khangla tingla kan meta nu ni mak mai indau na Naga mai chingbu re February tarik chuina khat Friday khau rally tat kai kan the rally tai Kamjong District headquarters khau tat kai kan chongi Kamjong khani Ukhrul district kanai hai naipat biak thang Myanmar le border share subam chongi kumna border fencing khani FMR lagan kan mai rui Naga communities kan ka biu mai ti lawbam hi tuna sakane protest ai border pillar richikiu khani phaikha chui na padai pillars tamru na pungu cover sukan chongi kumna mi tai kilometer phaikhat na padai dawe Naga mainun ta border wall rui kalang ti patba mai ta ka haw magi Aniu chu sak na lung in cham bam ni de ituna TNL Jet President AS Nathan Roy Chamla mi khau sagani really tatkan mai tang tai Nathan Roy Memorandum Manipur Governor khau Deputy Commissioner Kamjong Ban khau Roy ti kala logani Memorandum khau tai Myanmar le border suba mai nun hai rai dau na ri history khani culture hai share suna lungwang twangi kumna border khau lungba mai jingso nam hai Naga mai pu pau dau twang rammi tuna sakane New Delhi February tarik chuina khat Prime Minister Narendra Modi re February tarik chuina khat Friday khau Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS ta sa intuan na kaniu re India mai jong tradition khani culture da tingkum phai khat inbu thang te re zai thau na gong kan chongi Vedas kan khautai re Vivekananda ngan kumna intaw jon generation ngan zai gong kan chongi tuna riksikyu na tachat Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan Vigyan Vawan khau inauguration sumaikan khau sakan chongi RSS re India khau mansai million da lung ti thaulo na gong kan chongi tuna sakani Prime Minister the RSS panri kamai Marathi language kani tradition ta connect sungam bam chongi tuna sakani tatkan mebu asak ma thang tai Marathi the classical language status khau laukan chongi kumna mi tai Marathi sa mai mansai Kroru na kanai inbu re inkhon na gong kan meta recognize sulaukan chongi tuna sakani New Delhi February tarik chuina khat BJP re Delhi kha government phungi thai intu mainun khang bu khau danka chingnai phai pungu tuang scheme ka siam laupani tuna Prime Minister Narendra Modi ka zaw na BJP leaders tun re sakan metai
asai CM Rekha Gupta ri zaina cabinet meeting rai mesuna dunkan mekho approve sungam kan makhi kumna former chief minister Atishi ri BJP government apian mak mai indau kan the Atishi ri press conference dunkan mekho PM Modi ri election rally July tarik tamru na khat khau tat kai kan me khau tai BJP ri Delhi khau government ka siam tong na ye thai rai liang mai cabinet meeting khau inchu mai goi khang bu khau dang ka chingnai phaipung in phangni mai scheme pass supni the tuna sakan tongi tuna sakane inbu na Atishi the ri BJP president JP Nanda khani home minister Amit Shah ri ni Delhi khau inchu mai nun khang dang ka chingnai phaipung in phangni mai scheme rai mai cabinet meeting khau pass supni tuna samoi kan tongi tuna sakane tiki Thursday nung rai liang mai cabinet meeting dung kan mai khau tai BJP leaders nun ri lat ren sulau kan mai tai tan suna tan pat lau makhi tuna pian mak mai indau kanei Tamanglong ting nai luan nanu bu tarik chui na kanai kum sing nai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai nai zingbang ting puk in thane nanu bu tarik chui na kathum kum sing nai na chui na pungu lau chuan muak nai kalan ting zin nai nai zingbang ting puk in thane mai ka gwai na king chui na king lau mi khang ta gui khaliu maling mai YouTube channel bek tun rei nei lau mai sa in dau dori asai khang tu cham hai khau ring ngal lau thi ning thau ka lau chuan khuang ru makhai kai mi kan rui cham king in sam da la kho kuma athuan Sunday nung sermon tikulawe thai mi pitong sermon te ni mai ka gwai na king in sam la na so yam ting mik su kho chon gu the